Madam Fobako, Yenimano, Okaya, Yanan for no hona. We all know so you're a very bad guy, and in a way, so I sound say, I know who suffer kakra, but a very bad guy. Now, in see a cheer the idea. Honestly, if I'm being honest, me cry we see me one time bida. Ma, me J mama ne koi. Yeah, catching some foul ban, but me want to miss your ban so antana. Eriko gospel artist and kwasem se Ghana ha de ne nwomto esofo mu a nkranhye nko a ene wo mu e ba se otuntum nyame so a oyi ne yem etuntum nyame yie pa brante nwomto de ekonkan pa na Eriko de ensem bi ene efutu sem bi aba betudwa kire ne oba bi de aye ne nua bi a eno nam so ma na se emma wo we se ka se emma hu afi na sa kasa no Eriko kire se wate ase yie pa emu nchiremu ena me de eba beso mu nti me so say na ne de kan ho mi subscribe my channel we na mi adoma no se na be ya upload bi be bia nsa ebetimi aka Eriko junti ne ba ko Ghana ha oye gospel artist say ni Eriko say o shase edifi mentor o call mentor no na ne modern bo eso ekon kan yie pa e ba ne reggae dia na say Eriko de to for man na say reggae artist nyina enka dem a comment na e ba no HSN the modern bono SNE pa. Edi di man na mentor no kwa wi o de beda na gospel artist na be krapo hwe kwan se sene wo mentor na na ho keka wo reggae mu ne hip life ne high life etina ko ba aba be high life artist and say reggae artist na so oba ebe ye gospel musician o chese efre e wo ne sunti obetuntum nyame no atu nyame ho nwom e de ache amonsan na Eriko chese omo na monamfo miensa na namfo miensa no ba akubi wo mu a the subai enhye kran the subaya order na di no enye subaya papa Eriko chese sa adamfo yi e de ade bi e di ono Eriko ene na adamfo ba ko a oka homom ye miensa ama emma ho ayi wiye pa Madamfo baako yenim no okaya yanamfofo no ho na we all know so you're a very bad guy, and in a way so sound say I know who suffer kakra, but a very bad guy. Now, in see a cheer the idea. Honestly, if I'm being honest, me cry we see me one time bida. Ma, me J mama ne koi. Yeah, catching some foul ban, but me want to miss your ban so antana. Yeah. Yeah, down for back worry. Eno ohun so nene that was Enra Sunday, ohun so nene at a restaurant be. Na madam for no a friend a wife for no no ne this particular friend of us na onye correct no ete ho no friend e no ama na e ne ka kire ne se omukọ asori akosra obi like obi yare nti omo wa asori omukọ akosra enipa no to o man some time obe friend no na madam for no so te according to me madam for no na even the waware no ono te hobi what around the one when na even no afre no na your wife na thinking say ni kunu no ebia o wa sorry ana say ebia ne nanfofo apie ana say something to say immediately on say the wife na ye another call na you sure say ebe say ofre no check fie to say later no who say this particular why no so for life a bad guy na iwe no sorry now this is a restaurant I know a restaurant and a guest house bisa no nene call inside I come inside call reception call honum and I say it took them about 2 hours to come out and he was so disturbed and also I know if you am say nothing na kweku wan ko inside one follow mo na wan ko yadi wan ye no si there be de na ye no na hwe ya obowura ho a ana okọ ho a
baku moja ngu a baku biwu. So he decided to hold himself with a couple of nipa bemi and sambi omo. Also, 2 hours later, they came out with their wife, no. As in the chinwa basa kakra, so it's normal when we do DSC. And also a friend, a wife, and it was within that 2 hours in the cry. He tried calling the wife, but a call on fat. And it was after 2 hours, omu PA, no, and check no one wife, no. Already see an wife and a friend say, oh, Omako nipa na wie unti, afe na all befi. I saw one carry no cut line no. When ya botre, any obana da, ahomachi, and all friend me disturb me. Akwasha baby na soon when you're broken heart. Oh, bisa me say, Reverend, me nyane na in fact, I was broken into like na afe. I said my very down and me what do you mean? I was like, really? When you want the way, we are sure. Also, me video and no send the bread me. Na me yam shame. Na mse kwa bema o. Oya dear na akukuduro kura wanyade aso wakoma mu no nyame behira ana mse hwe oba abone wo ho opa sini bibi fa credo tum obefa no to se oba enya body count bebre a onim de we ye no na onim de we ye no na onim de we ye no na onim de we nso ye no enti atoda na okoche wo yere chi o fiancé se nsem bi se asia honestly de ameka kire na nse ja no emwa watch no wa ma na hu video na o se afi na ode be kire no ahomachin afi na ode ba be kire no anza no wakọ adwuma am so wode kire ni wie a mingu a ware no ba me ka no kra kire akukuduru a wodi gina a no so obetimi de a ene efa no so wuntumi na mehwe de ye wi ni sun be ma katachi sun a wusun a bra ya wo wonko a adaka nso so obedemu a wonko a manenko because obekun ena we no enya de obejai oba wo ye trofo sa ye dwamanfo wuntumi ne mmobra o enya menwanwa so wadwuma asai ena engosra ne niamanti obi wo ho a de be ma bi di ye obi wo dem no ontimi mfa na no nye ontimi emfa niam ontimi mfa na we di enye ntimi srew oba wache no onyai obeka kire wo se wajai opa ochew de ba one man a chance say why na wo de ache ne de na che se wo ye no more a obetimi de ache no wo ye normal with that na no kra ni nyame anim ni wanya careful na wo kọ no ho kra obema en sorry cause e bi kura 2 ye no na di wo bedwene ho se a ye ne sen ti me yiri yam ne beda ni epeja ni sei ene ye ni sei na abra ni one ni pa ne da kra no etu yi ho na di shame back fa me kasa bi cheme am chance asem we a wo busa me bepe me mi opinion ne de te se ne a wo toto momone abehye manum mesrew mintumi nkan kire wo se kone koja wo yere no but de eye wo no oba bone untumi ne ntina oba opeso ne utena no eye oba ono I decide say I want to stay with this man. I want this man to hold me down. And this is the man I've decided to live with. No matter what. So to me for wachia. Anya wo dia. Oba nja no ho ma be ma keke. Oba ja no ho ma be ma bia na wo a wo ho dada no ne wa wie o. Emotionally wa wie o.
Onni on obetete wa bekun. Ana oba ndo wa bibia ni wa wo ye fa no ho biem. Oba ndo wa ohun oye wade a enha no. For you to even have called her, our time I would decide this or be your bonny and say. Now what me a friend no or your bar Namisuru be one more. And can be pusuno. Say ebiana and ne and yes me yes sir. I'm catching as a house of funny dear. What the bonny a check? Na me cry and bida. But say bet to me, Jana mano. Na fasa oba ne che no no ne ntena na me busa say ya wo pampo a ebia mama good advice ebia mama good advice because me nim say so offer virgin on na say ebia woni ne te hɔ a no kwanya me anim ne ono anim say mema dia ne nyina wo nko ade na ti sa wo nko ade no say ne te en sa na mema ni na ade te onim how this man will last in bed and onim how we be last in bed onim sa ne ma no what I say into a start so test ya now anya lucky now akwa now on so die enti sese ne ono pa ene de besi ya no tini ya de bia me ka se mba ne pomo too many body counts no Bible no kraka in Matthew 9 in Matthew 12:9 to 12. What kind of that? No be an be ware. No be a and I was say ware no. Obi wo ho de aye no. Sa ne de aye no. So be very careful with the kind of people you choose. Mesro. Oba fa wachi a emfa no. Ensa ne ntena biem na obekun yo. Sisterhood no say advice you are the mind the one advice he the chese say oba no e na wakwakofa ni kunu achinti ni kunu enya no na say kunu no so na kekofo oba na chi no oba no hu ya enke no so futu we ne bekode abasa ne be ma na fo achi dia jano na empempi no say ya na me ma no fa mba na chi a ya na futu yakoba bi ni say oh fache no we de fache no na pata bia no apata oba no na wapa na chew na odi ache no not ho e maybe ti aware ho a omo kunum ye masse na so omo te ho nti adenti na se oba de ni kunu fa na chi a otimi de chen mo na net na bo bra ma na yi na se be ma de oba no ko fa na chi a na ekwa akoye se no de ontimi ne ntinti e wo se oja no e ma okọ na be ma de ya na mo de cha ya na enyi ya na we no question na sisterhood no e bi say bi so kra che say birds with the same feathers flock together. Moya na hofo miensa ena monam. Ena ba ku no mo na mo se osi akire. Na de se mu nyina yade amoye kire mo nyonko na menche oni suban. Enu ti se ba ku aye obi osi akire na se onye papa wo suban bone oye ma asem oye no ho asasofo na se mu nimu a adai ena mugusu da mo ne nanti. Mo ntwi mo ho emfi ne ho fi se kate bone wo we ya na ese kate papa na aka ne ti se ono onye na ono mo na ma ne suban ni bi ebetimi asane mo ma muso yakase mo amona nyina sana mo nyina muso mo tie we no questions a amafo ebisa o video yi echima ye ho se ne won so o jinsem finance mo bia na so question bia unso bebisa o video yi ho ama ye ho comment section ho afi so ha it's my video so say subscribe ya subscribe my channel we na me notification bell ne so se ne be ya upload bia sa ebetimi aka o ko Facebook so a too much je ho so ya no like na wa share e de amame makra